Kejaya ki jongka kong anjala rengat nang melam kathma urang li juki ban penyo eka hok jongki Nongbylla Sngi bakin yo eka song Jingiarap bala Kular da ke Sorkar haka snem balala namar ke Khlam COVID-19 kala seso menta haka ba ke Sorkar jela kala khot iki briu bakin wan kam ya la ke hok bat ban shimno ya ke pisa bala penkre na ke benta jongki. Kakong Angela Rangat kala penlong ya kejingeki de kebasong kelan mongor hakamat ka kerdap jang ke Meghalaya Secretariat kebalayat la Shitayo. Bad hagani kejingeki la saki ya kam thamula jugi bor pulet ke bala keni jaka bad keni kelong keme ban om ailat bakan yaishong hakamat keni ka kerdap. Keni kejing keni jaka kalapau na kejing penyangi pulet pahara haka jaka baju syong kelan mongor nalor kejing penyang ru ya ki plastik kon ba pendan kam kejing penbet banyat kali. Bad ban om plat thali ya keni jaka. Kakong Angela Rangat kelas sedang ya kini kejing iki nadok katayo balala halor kenong rem ban penebor ke Sorkar jela bakadai ban pelat no ekesong pisa joki Nongbylla Sngi kebala Kular ban ai kum kesong Jingiarap naga scheme Chief Minister's Relief Against Wage Loss. Namar kejing Shah Ktah haka Khlam COVID-19 haka senam balala. Kebalong arhajar shispa tengka shiklia. Namar kejing ai beteng kejing iki jong kene kelong kemia ke Sorkar jela lengbau Principal Secretary ketenat Labour GHP Raju. Ula kot ikran ni kene kelong kemi hak Sngi balang bat ula kentui ki nong yo jeng mentoy ki bampat di opdiang ya kesong pisa bakin wan no syakmat ban kam ya ke hok jongki ula kentui ki Nongbylla Sngi bakin led syaki office katenat labor ki badan halagi jongki district bakin ai ki jingtip badan kam kenang ba onla ban pha ke pisa syaki account jongki uniu officer ula pensyai ba ka jing bam pelat ke pisa kam de satya ke jeng le jong katenat ndrai ke dehi na kadaw ka jing bam wan syakmat jongki Nongbylla ban ai ki jingtip bat ban kam ki hok. Namar kane ula kentui kakong Angela Rangat bakan penan kam ya keseng jong kathma urang li juki ketur bakan pensel thu lang ni kinong yo jing mentoy bakin wan chakmat ban chim ya kepisa hadian kani kejing kendo nak kaliang kakong Angela Rangat kelarai ban pensange no ya kejing hi jongka kakamram jaka bank kadai bakin pelat chaki beneficiary menta la shi swem tam hakajing shisha ka ade bendon ke proper monitoring nadu mensim snam baka Sorkar kan pan ki bank proper list yanu kila pelat yanu ki 4 pelat but ban pensisa ya kini om bakin chu tho tang kertang ki brio pelat namar ba kumno jingbon ki baklam pat yo taka at ho spa kajing kali baka jing shifting jungi kalong bakala abandon kajing set jang kani ka pisah pat ba naki bank ru parking of money mo parking of funds la judon ru kiwi ki department sung yo asngo bag shit park ki funds haki banks kani ka pisah pat ba jing sisa pin park ka pisah jing sisnam te phila ban mutur ka ai ka jing yo nong ya no sisuthu ami kani te ngilaya ram tas ngi ba naka labor department kimde ban chu pediang ye ki report bala yo na bank kide ban pin sisa bank ki selak tambah ong bala yo kani ka arko wispa sakawai pat de ya katuka BOCW mo hitip ba ya kitu ki register menchim snam ki ongkin aisan haja ngako apat kenal dia sepat ba bakane ka building and other construction workers welfare board ne kade ka baru spa ha ka board nama kishim seste haman badon ka jing sna building ka jing sna ek hamtam ki Sorkar ki kishim ni katuka pisan ki contractor khap da bo na banta kitu ki labor kumbak yo I last ka figure kadon kumbas Shispa sampu ar crore kan ka pisah hangtai. Handai ki bapli ki labor jungi bon kim jutir ro bakadon han ka pisah kim julai claim ro. Mensim snam ki ongkin ay kitu ki pala register. Ki ong hana na benta sampu ar thousand hajar tam ki ada transfer. Handai ngitip bakang tur don problem. Ki don ki baklam pat yo. Ti ya ka turu ki ongkin verify bakin ay Sngi wood ka information shwa ya ka khatsan tarik August. Ki ang hana ki don ki brio ki baklam yo wat laki le day ki member ki bala aju register number hana baki Khlam renew tingi ong kumne mensim snam haka pandemic manu bala renew te itai renewal idai tang shi voting ka handrai phi sngo benut ban ai san hajar tang na hada baki Khlam renew voting ka kam la lo tingi dawana ki baki dewan penmi ka kanja one time notification kabaong bangin wave no e kata ka renewal last year. It's a special COVID exemption. But ya kitu ki baklam la ban euro ban renew last year hidai ki member nama kila aju register kani kesan hajar ka dei ban let chaki. Namar ba kampat don kanu ka solution hang tu hamit bangin ong bangi hun.
Kidang panpor bakin pendap ikti kam kijam bat ngiong pek kani kadika kam kabla saateng si snam si tek. Nadu mensim snam jing Shah kila adai banya verify. Ti menta jat baki ong to I4 kemni kemta ngingin I4 hadu shwa ka Independence Day. Kin hap ai ngi ki daily report, weekly report ka nungot nakini ki live ho R1000 bakila physical verification ka bank kala batai biang na em ikti ki silak tam kala poi sisa na em ka pisa. Ki hap kata ka portal lele kata ban bu ki keteng ki beriu mo. Na benta ka crawl ba ka BUCW kata lele hapo kini ki sisi arsila te ban le na mala don pa ka data. Ka data sheet adon have to make it public, make it accessible to the public. Tingin pet kaya kumno ka kam. Hendai ku mangoong ngidang su suspend ya kani ka jingaki. Hendai baro nangi ngi kloy. La ngi don kam la dang yo i bam patrai kam ngin mi biang samatan.